Solok na inian bamaluk sirahutu, telespectadores GMTV no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Solok na inian ba imihotu. Hamutu que fale hohau, amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Haburas Vida Espiritual, ba episódio 624. O tema ida na bema ita hakara reflete hamutu, matan moris no neonain. Mas va molok ita reflete hamutu, tema ida na bema canesan tema central ida ma ita hotu, ba missa dominical, domingo badala tolunulu resten rua e domingo tempo vai ba inia de tina de novembro ita ba uluklai rona evangelho na inia. Na bema kaktuir husi São Marcos, bedihang nune. E tempo neva Jesus hanori dehan imi matan moris neonain ho escriba sira. Sira kan hatudu sira ni hatais naru kan simu emane cumprimento e heloron. Sira buca de fatin dia que é uma creda, buca de fatin frufura que é festa. Sira han mohu fetofalo sira nesastan, hodihalo oração mesak naru. Sira seihatan lia justiça toda leu. Jesus turtiha besticaista esmola nian, atuhare oinsa mak ema tau osan bakai shalaran. E mariku barak mak tau osan mesak bobote, fetofalo kiak ida tomai, nia tau doit metan oa crua, katak osan cruzado ida. Jesus bolutiha nia esculante sira, nia dehan basira. Hau dehan lia laos baime, fetofalo ne, tau esmola barak liu sira seluk hoto. Passa sira seluk tau ba esmola osanebe sira lakuran, mas be fetofalo ne, iha nia kia klaran, nia tau ba esmola, nia sointomak, nia aihan hoto. Maluk do bensira lia maksoin. Maluk do bensira ita tama na ba domingo, padala tolunulu resin rua, tempo ordinário que tempo comum diana. Evangelho da ohin sadik tebes ita hotu, atu ohin samak ita tulun malu, o ohin samak ita oferece, buat tebe mak ita iha, pa naimaromak no bakreda, atu serbi malu dia kliutan, ho buat serbi ita kontribui hamotuk, atu kria moris hamotuk ida, moris fier niang ida, moris igreja niang ida, moris mang alim bifeto niang ida, moris hamotuk niang ida, nebe mak dia kliu. De facto ihane, Jesus fahanoi ma ita atu ita ni matan moris, no ita ni neonain, ho buat sernebe mak ita halo, ho buat sernebe mak emaseluk mas halo. Dalabarak ita harehu si ninia montante, dalabarak ita harehu si ninia aparência, ninia penampakan, mas be Jesus hakarak harehu si ninia dimensão interior, dimensão espiritual nian. O hingnei ita hare claro si evangelho, kata fetofalo, fo buat nebe mak nia iha, hotu banai maraumak. Kata nia iha de doit metak oa crua. Nebe mak nia iha lahitang buat seselo. Jesus halo comparação. Ema nebe mak rico, ema nebe mak osambarak, fo husi buat nebe mak sira lakuran. Feto falok ne iha de doit trua. Nia fo hotu na banai maraumak. Fo hanu infalmaita katak, feto falok ne fo ho fé. Feto falok ne fo ho fé, na fo esperança. Kata nia esperança, nia fo buat nebe mak nia iha banai maraumak, nem Roma se multiplica, nem Roma se for mor Espanha. Mas vemos, nem forro doming. Nem dimensão batida por virtudes teológicas, na vemos que tem os doutrina igreja nian, buras teptebes, moris teptebes, furak teptebes, aduita hare e afeto nem atitude. Nem for ho fé, nem for também doming, nem for e esperança. Quando ne dune, fetone fo boto toto bene ia manifesta nia dependência total bane maromak ni providência. Nila preocupa tan ona ni moris abang atu sai halusa, ni moris abang moru atu sai oinsa. Nia preocupa liu saída mani tengi fo bane maromak. Ia ita nia filosofia timor nia mo sandorinta nesane. Fo boto bemak ita iha, halo boto bemak ita vele, hanoring boto bemak ita hatene. Furak teptebes. Ita hotu su graça irane, atu ita fo buat bemek ita iha, fo totalidade, fo la sura atu ita hetan fil falni lucro. Halo buat bemek ita bele, e halo hodomin, halo esperança, halo caridade. Hanorin buat bemek ita hatene.
liutan buat hirakne, então decorações, então teatro. E amores ita labuka to halo teatro, na bemak na kono ho fingimento no bosso. E amores ita labuka decorações, na bemak na kono mos ho manipulações. Maluk do vencida. Ita nessa povo Timor, de facto, ita povo kia, nessa mos feito falo, né? Mas bida husto peitanian, ita ne cada família, e ita ne sociedade Timor-Leste, na bemak sociedade de kia, se sociedade simples, mas bem o desenvolvimento o hilora mos ita e a mudança e a transformação. Kata ita ni matan tem que moris, matan tem que hare dog, ita ni matan tem que matan moris ne ona induni. Kata ia desenvolvimento. Mas o desenvolvimento sirane, loro ne fatem ita a fé calai. Desenvolvimento, melhoramento, mudança de vida, ne bema kla oso na kia kred, ita los kia kred ona, ia mos é marico, ia mos é mamatenek barak. Agora o insama sira berico, atu halo sira be, kia kred sai rico liutan. Sira be matenek, atu halo sira be menos matenek ne, matenek liutan. E Timor ponto importante de ita buka atu reflete hamotuk makidane atu ito hototu ia itane integridade de vida, integridade nessa pessoa. Atu halo botebe mak ita vele, atu fo botebe mak ita ia, atu hanorim botebe mak ita hatene. Fetone nia manifesta tebes de nia fé, li husi atu caritativo, atu do amor, tal ni antoma ho esperança ia na maromak ni providência de. Ita husu graça ita ser nehoto la aliru te mundo dane. Mundo ne forma ita alternativas oi. Também alternativas oi mundo forma ita dala barak ita la coisimo realidade moris nenian. Ita hakara tudo bota bema laos realista ne, laos realidade ne. Ita hakara tudo ida ne bema decorações ida ne bema na kono teatro ne. Oi no feto nenia humildade, ho feto nenia genuinidade, ho feto nenia originalidade nessa feto ho bota bema ne ia ni hanoring ita. Atu ita la lika atu buka halera atu moris cultura da aparência. Atu tudo bema kata ita iha, atu tudo bema kata ita bele lá. Ita se bele duni. Fo bota bema ita iha, fo bota bema ita iha. La sura se ita barak leu, atu fo barak leu. Atu tulo numa creda, atu tulo interne povo, atu tulo interne sociedade, atu ito todo hit as malo, eleva malo, husi interne moris kia que nem nível ida nebe, macanesa atu todo goza moris ne, ho liberdade, ho dignidade, ho direitos nebe macanesa, ho liberdade fuang nian, liberdade manifesta interne domimba malo, husu graça atu ita halo. Malo que do vencida. Na Roma ni futar le fuan sempre ia poder ira. Lembramos que futur lifuan sempre é poder e na mesma transforma ita. Ita lá os rona deit, no ita los medita deit. Mas bom insa, ita tau a prática, lembramos que lifuan é bem ita rona ne, hodi lori ita hototo tamava moris transformativa ita. Taman husu graça, atu ita hatene, fo bote bem ita ia, no halo bote bem ita bele, no hanorim bote bem ita hatene. Desejo bem mihoto bom domingo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.